Agasoza dutangira episode yacu ni kabiri kuri The Secret. Okay. Baki sengwi kilala salama. Number one no my lover. Number one no my lover. Super hero. Ina wavuze ngwiki. Ugiye mutega amatwi neza. Umvirize. Super hero. Ujye umenya karirimbo nakande na ka super hero. Ukamenya ngo wanakuze ninde super hero. Ukabifata mu mutwe. Wewe mpenzi. Haki siwezi kuri. Okay, Gasoza dutangira The Secret. Episode ni kabiri kuri season yacu. Utamu. Baby girl come to me. Siwezi kuacha. Baby girl come to me. Kabachiro n'abakunda cyane akakarema ngatuye Promise aho muri Amerika kamenyereho. Ziwango malava. Ndakwemera cyane malava. Ndagukunda cyane mukondwa. Dale salama. Urare neza. Donane kwando. Kandi sibirenze nibyo. Yenyewe. Tuzegura mu nzozi. Rukundo rwanjye rwuzuye. Namagambara. Salama. Urare neza. Mapenzi yenyewe. Ati rukundo rwanjye. Nakwando. Rwuzuye dore mu nzozi. Nda mapenzi yenyewe malava. Okay. Girl come to me. Ndagukunda nukuri sinteze kukwanga baby girl come to me. Baby ngwino unzire. Dali penzi usibadi. Gasoza dutangira ni muchikwe The Secret. Pia mimi ni never change. Okay. Tuonane kwa ndoto. Gasoza dutangira. Baby urale salama. Ariko kazo kujya umunsi wakanuye cyane saya amatafari buri uri kurebana. Dorama. Niba ari rukarakara, niba ari hahiye ni mapenzi yenyewe. Amatafari ariko buri muntu ariko zunguza icyo afite. Buri muntu ni icyo afite. Ni icyo afite. Du. Ni icyo afite. Ndavuga ni iki? Buri muntu ariko ni impano ye. Nuko. Kandi nuko. Yenyewe. Rukundo rwanjye rwuzuye. Ayo nacawe. Kazungu nango kiri guhumbya wakikwereka hakunanga. Niko kazu. Hey. Okay, Gasoza dutangira ka super hero. Lala salama. Mina wewe. Umusore n'umuhanga. Salama. Akaremo nagakunze sinzi utagakuna ninde. Baby lala salama. Mina kundwarara neza. Baby karemo ngatuye mama bwenge urumva. Tuonane kwa ndoto. Bagira ngatura. Tuonane kwa ndoto. Ubwo turakari ni benshi cyane bose ndakabatuye bose kandi. Urare salama. Urare neza. MC Lusaka kakugereho. Yenyewe. William the Future kakugereho. Urare salama. Ndoto. Mapenzi yenyewe. Okay, rukundo rwanjye. Okay. Mana nyangasone nyakana. Komana yanjye. Nijyo utabona. Mana nyangasone. Nabazi kazungu. Sasa karimo nakanyo dusanya na super hello. Ya ukeneye uturimbo twe turenze wajya muri YouTube ukandika super hero kibika gukora subscribe. Neza cyane. Ara. Umemkaje? Nikotoka umenitoa kwa dream zile kwa tamu. Basi pole. Baby girl come to me. Yare kadutangire mbere yo gutangira burya ngo nakabura impano za kukwereka ugize utukoze agapime neza cyane mu buryo bwinshi kandi mu buryo butandukanye neza cyane. Muri kumwe nande rutavugira gwamo rutivuga ahubwo ruvugwa. Ariko sha hey. Ko makunda cyane ariko oya hey. Hey. Nuko. Yeah. ITV byose bibageraho ku bufatanye na ITV.
utibagiwe na Askin Deni ITV niyo wasanga filime zacu urumva ni website hey byinshi bizakugeraho mu buryo bwinshi ariko ko wajya kuri Instagram ukandikamo Sankara the Future Instagram yawe Sankara the Future hey Instagram ni Sankara the Future bibutsa uri umuhanzi nago bakimamagara andika SMS kuko nago nyitaba telefone andika SMS niba hari turugira ngo dukine we SMS gusa naho kwitaba telefone nta mwanya hey 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 akazi kabaye kenshi hey hey Wait! Sankara the Future. Sankara the Future. Gitino forever Sankara the Future. Boss! Ya dutangira episode yacu ni kabiri kuri The Secret. Ya dutangira The Secret. Nibanganya baki utagomba guhishwa uyu munsi. Episode kabiri irimwe aho twa twagarukiye mbibutsa aho ideri. Ye kora ibintu kazungu. Twagarukiyeho umukobwa urumva nuko ya utwo twose tuzakugeraho neza cyane tuzakugeraho mu buryo bwinshi butandukanye sasa ku ruhande ari kuzamuka inyubako kandi kuzamuka inyubako hari ufite sniper afata binocula areba hakurya ku ruhande sasa kanenya kureba yakuzi modoka icyuma 15 minutes sasa bafite iminota 15 15 minutes ku ruhande. It's time. Sasa nicyo gihe. Hey, nicyo gihe nako kanya. Tubikore. Benjamin Dani. Mu nyubako. Boys. Bo basore, yewe. Na filime Karaje. 2020 tubikore. Binjira mu nyubako Mindani. Hello boys. Muraho basore. Hello boys. Kuruhanda fungura. Niba ari gisasu, niba ari mitsingi. Ore kirekula. Harwa nashawe. Ariko gitinyira we kuri gitanga. Itabizi ndi gitangaza. Ku ruhande sasa umwe muri bo barapfa. No more. Sasa ku ruhande yitaba ka telefone. Ngo iki? Uravuga ibigisha. Arosha. Mani nyangasa nikiza kintu nyohereze niba ari iki. Ariko sha. Kunyigisha imico mibi. Kazungu maze kunyigisha imico mibi kandi unabizi ko nyewe ndi umusenzi cyane ndi umusenzi hari yeah evil people. Banu babi evil people. Guys, I got a bad idea. Don't have bad ideas, I have good ideas. Ndacakana igitekerezo cyiza. Dore igitekerezo cyiza dore ngiki. Sasa bakumena amazi. Mu nyubako bamwe batangira gupfa. Dore filime. Mama we chabita. Filime yaje. Ziryo. Gitinyiro yafashe mu bibiri nayo. Ayamuhiya ku bwanyi. Ndabakunda cyane. Rutikanga rutavugirwamo. Papa bwenge utuntu tw'ubwenge yaba filime. Yaba iki? Yaba ibintu byose n'ubwenge. We, wana umugeri. Mama we. Ariko ariko si ibintu iki. You see that? Yeah, you see that? Karaje 2020 dore twaye itakayemo ahubwo mbibutsa umwaka mushamuhire jeje World's biggest magnet. Are you out of your mind? wono umuriro Grenade! grenade kora
guruneti agatunda. Hey! Mama we, kalaje byose muri kumwe na papa bwenge ndetse na ITV as Kennedy the future TV cyangwa the future entertainment. God, this is awesome. The future entertainment. The future entertainment. Harimo the future TV. Harimo as Kennedy. Harimo ITV. Abo bose nabatera nkunga. The future entertainment. Asa kasuko mbona iyi ni rimwe ni kangahe? Haya. Mama we. Ibi byose twarabibonye. Ibi byose ni ncamake zibyo twabonye. Ibi byose twabibonaga mwa. Twarabibonye gamwa. Ibi byose twarabibonye. Mama we. Sasa umukobwa mbira gatumeze neza mukobwa. Kubwa kimara kugwasa byose twarabibonye. Sasa nibwo umukobwa yavaga hasi. Izi ni ncamake zibyo twabonye. Mama we bimeze bite? Aha no twatugeze aho mukugweragase ati ndakwanga papa ndakwanga. Umugabo yumvaga umwana wiwe amubwira amagambo nkayo aturi data ariko yonza kugira amahirwe sinakabyifuje n'ihirwe rimwe sinakabyifuje ko wambere umubyeyi. Mama we ndi umukobwa wawe ariko icyifuzo cyanjye aho kugira ngo nkuvukire mu maso mbere data nakabaye narapfuye. Mama we umubyeyi yumva amagambo umukobwa we abwira se wamubyaye amagambo nkayibaza umwana wawe bikubwiye. Ibaza umwana wawe akubwiye ati nakifuje kuba utarambyaye. Mama we warakoze buri kimwe waramwitayeho mwana wanjye nukumbwiye. Mama we nibwo umubyeyi yarakaraga gafata umukobwa we. Mama we biraherera he kurikira filime episode ni 2 ubizi na wundi ni papa bwenge amayobere nayo nakozemo amayobere nayo niyiziye gitinyiro rutekanga rutavugirwamo. Sasa umukobwa nibwo hasi. Hey, aha niho twatugeze nibwo ibyahanuye bigiye gusohora bisohoye. Sasa nakene cyabaye umugabo yapfungiranye umukobwa we wa munsi. Hey, yabaye nk'umusazi. Başına gelene kadar Nuyibasha nguze gufungura imiryango. Ndakwinginze ntufungure. yemek falan da yok. Kandi ntihagire ibiryo aza guhabwa. Aze kwirwa ntacyo yariye. Yabaye nk'umusazi. Kararlaştı. Ugari ndaza kumubwira ibiki? Ugari ndakora ibiki? Olacak. Ko umukobwa nza gushyingirwa. Kandi ugari yamwishyuriye inzu amadeni yose yakabaye. Ari ingegero yo hanze ariko ugari yakoze buri kimwe cyose amadeni yose yarayishyuye. Mama we. Hako namamvuye guhubuka. Ukibuka ko yuri umukobwa wawe. Dur bir bekle bakalım Uygar Bey de beklesin bir sabredin ya. Sabrede. Mwihangane. Mama we. Ana mamvuye guhubuka kuko sai. Kızım be. Uyu ni umukobwa wawe. Dur bir bekle bakalım Uygar. Namamvuye kugira ngo ugari Sabredin. yihutisha ibintu. Sabrede bu hale geldi. Urabona twakora iki? Hayi. Bıktım ya. Twakora iki? Maje kunanirwa. Mama we biraherera he maje kurambirwa nta mpamvu yo gutegereza. Sasa uruhangayitse n'umugabo arahangayitse. Tunmaya. Nakora iki? Haya Abine babalık yaptın mı bize diyor ya. Mugabo yakora iki? Njyewe nakora iki? Bana diyor. Mukobwa wanjye akambwira kuriya. Umugabo yatangiye kurakara. Ulan ben sizin için Ndaceka ibiganza byanjye mahsus. biri hafi koga amaraso. Hey, ibiganza byanjye hari igihe uburakari bukwica ukavuga ibyo utakabaye uvuga. Mama we ibiganza byanjye biri hafi koga amaraso. Uravuga ibiki koko sari? Koko sari nawe umujinya waramwishe atangira kuvuga ibyo atakabaye avuga. Ibyo bishatse kuvuga iki koko sari? Ibyo bishatse kuvuga iki? Kurya filime. Nta na kimwe mvuze haya we. Nta na kimwe. Umugore aratunguwe. Sasa ku ruhande barakwereka disi aho umukobwa ari agahinane kenshi mister. Mama we biraherera he mana nyagasani. Fabagamenye umukobwa agahinane kenshi bashaka kumushyingira uwo atakabaye yashyingirwa, uwo atigeze akunda kubera inyungu za se. Mama we
ku ruhande sasa uwo bita ari we n'umwarimu Sağ olun iyiyim. abantu bose baramwishimira Farklı. uraho kana gato Alo hocam buyurun bir çay. ngwino dutangire ari Temiz için. ngwino tunywe icyo kunywa kirahari icyo kurya kirahari rwose urabizi Gelin elimden. sasa umusore uhamura agace bose baramwishimira sasa ni kwihuta ikindi gihe sasa umusore agira mu bana agakina n'abagapira ni nka gitinyiro rwose muri karitsiye ariko mana nyagasani nishi wajya ni igitinyiro ndetse wigendera nuko nyine ni kirekire cyane mama we kwani sasa kwa musore wacu ari ukagenda hari uhora muhanze amaso umunsi ku wundi hari umukobwa umwitegereza ese ni iyihe mpamvu umusore arakunzwe ni wa wundi bita gikundiro ni igikundiro ariko na gikundiro n'uyu munsi nditwa gikundiro we sasa ku ruhande sasa umukobwa akabona igisore akakireba nagihaga ni wa musore uhozwaho akajisho sasa ku ruhande yakoze hakuno Hayırlı günler. muraho mbifurije umunsi mwiza natwe nuko Merhaba. muraho mirari niseze mirari turagushimiye Bir ilaç soracaktım ni duydum. hano kugira nkeneye imiti akeneye ibini diyogo agakobwa kita diyogo izina by'iwabo Yalnız benim elimde sasa imiti ugiye kujya uyifata depodan getir. ariko biraba ngombwa yuko n'ubundi uzajya urya byinshi kuko imiti ugiye kuba wahabwa ni imiti ifite imbaraga Tamam. kandi ukazageza buri gihe Hayırlı günler. murakoze cyane ndabashimiye umunsi mwiza sasa umukobwa akareba igisore ko mana nyagasani mana yanjye ariko uzi umukobwa wakunze sha Hayırlı günler. ugira umunsi mwiza ariko mana nyagasani we wagira ngo ni igitinyiro umukobwa arakureba ariko se nuko nyewe nkuko nagize gutya nkagira gutya nkarongora ariko buriya ngewe Hal kızım. nari merewe nabi Birazcık wa mukobwa we uba wiyumvisha iki sen o kadar okudun. uyu musore Çok daha iyilerini. ubigira ibirenze iyi farumasi wabonye ariyo kureberamo abasore cyane Ne ya yeter. ndakeka mama birahagije sakura umwanya hari uwinjiye ninde ni muzehe Rafiki Niye uğraşıyorsun bu kızla Allah aşkına? icyo baganiraga n'umukobwa wawe Gözünü dikmiş o. umukobwa yarananiye Onun yolunu göz. arahagaze ategereje tica Senin bu buri gihe ahora hanze amaso tica Mediğin ne? ariko numva nta kimwaro kirimo Hoca. Ne hocası? İlhancım ne hocası? buri munsi tica ni iki Din tamirci işte. aravuga arani O bu mahalleye gelmeden önce her ariko uyu musore muri aka karere twese turamwemera geceleri niwe musore udakoresha ibiyobyabwenge az süre abandi basore bose bakoresha ibiyobyabwenge babaye indara kuriya musore olsun İstanbul'da suç diye bir şey. nta n'umuntu wese utamwishimira yaba abana yaba abasaza bose baramukunda ni muzehe Rafiki Allah aşkına ya. yarashira sasa nibwo ati ku ruhande hari abandi bahari sasa umusore Sağ olun siz. muraho bose baramukunda ni nkanjye muri karitsiye iyo ngize gutya nkatembera karitsiye akamodoka nagasize mu rugo Bir adımı hocaya çıkarttım mahallede. abantu benshi baba bamagana bankunda Efendim hocam? ngo ngwiki mwarimu bamwita teacher Daha verdi. Kaç defa söyledim sana. Ben de hala öğreniyorum hem de herkesten. ben nishimira buri umwe Hatta- amamagara nyitayeho Sadece öğrendikleri nawe mwifurije kugira ngo abantu benshi insanlarla paylaşıyorum. bajye bakubonamo ishusho nziza uzaharane kugira ngo abantu bakubonemo icyiza ntibazakubonemo ikibi mu buzima niko umuntu wese yakabaye ameze sasa ari kumwe nande na Filipo ni murokore sasa ku ruhande rw'una murokore bageze imbere murokore agire gutya kurimo afashe ubabaye sasa ni ari kumwe na murokore bose bakora amafaranga icyarimwe murokore ashimitwa no gukora neza murokore sasa nibwo ati ku ruhande hari uri hasi barakwereka murokore yatangiye kwibuka ako kanya murokore yatangiye kwibuka ibyagiye mu myaka ya kera barakwereka murokore nawe yari ababaye sasa hari uwamuzaniye igituzi hari uwamuzaniye ikigati murokore nibyo yibuka kumva uwamuzaniye ikigati ni mu myaka ya kera yaraje amuhereza ikidufu Allah razı olsun. imana iguha imigisha ni afasha murokore bigaragare ko murokore nawe yahoze ku muhanda bigaragare ko murokore yahoze ku mihanda ninjye muntu wenyine ugufashije nta wundi muntu wagufashije yego ni wowe nta wundi ninjye muntu wenyine Boş ver hocam. byibagirwa ariko ibyo ngibyo byibagirwe mama we
ku ruhande ntibwatinze nta kintu cyabayeho ku kanya mw'abantu mwe mwakwize kugira neza koko mwambabariye mukiga kugira neza koko ugasanga umuntu muri karitsiye ni inyamaswa kandi burya ngo umuntu ajya kujya mu ijuru abazamutangira ubuhamya n'abamuzi nagushimiye kugabura kimwe nagushimiye kugabura kimwe mama we nagushimiye kugabura kimwe cyose nkuriye ako kanya nta kintu cyabaye yagize gutya amuhereze rwose amuhereze n'akamiti ku kiganza mama we niwe muntu wabona afata gutya agasoma imbabare kubihakana na ba nyina bakihakana na ba nyina babo bababyara bakanakodesha ababyeyi babo kugira ngo bagaragare neza mu byubahiro agasanga nyina arasebetse urumva ise ni agasaza kaho yakora mariage akabona azase imbere y'inshuti ziwe ugasanga akodesheje umubyeyi niba abantu b'iki gihe niba abantu dutunze urumva badashaka kuba bareba ahubwo bashaka kuba batari bo ako kanya murokore arabyibuka ahura na ari bwa mbere ari tica ibi byose nibyibukwa aka kanya murokore icyanwa yaracyogoshe yabaye ibogari abakobwa bose batuye murokore nta kintu cyo ku ruhande nawe wabikora sasa nta kintu cyabaye murakoze bavandimwe Allah razı olsun. Allah imana ibaho imigisha Ben kalayım hocam. ndaza kuguma njyewe hano ntabwo ndagenda byiza cyane hadayivi byiza cyane murokore Yok hocam gerek yok. oya mwarimu nubikore nawe mwiteho Lokantaya umugura buri kimwe muze gusangira ifunguro rya saa sita buri kimwe cyose yamuhaye amafaranga urakoze bombi barishimiranye sasa ku ruhande disi murokore yibutse iyo yavuye burya ngo utazi yajya utazi yava namenye niyajya ku ruhande barakwereka Sefita ahari yapfungiranywe yategereje ijoro ko rigera uwo mwanya nta kindi cyabaye ashaka gutoroka biragenda gute iri episode kabiri kuri The Secret bimeze biti byifasha biti ese murishimye okay niba wishimye mobile yanjye irakora nomero ni za zindi wagira gutya niba wishimye nanjye ukanshimisha erega nabizi nsobanurira abakire niba uri muri Amerika nakagutuye nanjye ukambwira ati iri dolari ndari gutuye niba uri muri Amerika ukavuga ati sankara rwose nyewe n'ukuntu ushimisha urumva ariko sha buri kwezi nzajya nanga icya10 kubera ukuntu ushimisha urumva nkakagutura nawe ukavuga ati sankara iri dolari ndari gutuye iri dolari ndari gutuye aha sasa nibwo ati ku ruhande nta kindi cyabaye umukobwa ahari afate urufone akirike mama we bimeze biti byifashe biti yafashe telefone ako kanya sasa uyo yahamagaye ku ruhande ari kumwe n'ibogari basohokanye kwa mama nyinya muri ryinyo Togoshi uri he Togoshi sasa ntabwo ndi mu rugo natembereye sasa uri ahangaha yita Sefita inama uhagaze he iki cyakubayeho Anlatırım. Ndaza kukubwira mu nyuma. Sen onu söyle. Ndakubwira mu nyuma. Neredeysen söyle biz Oya mbwira aka kanya kuko naka kanya ndi mu rugo. alırız seni ya. Nahuze cyane. Tamam. Siteler durağına gel. Umva hagarika ibyo urimo byose. Tamam kızım tamam. Ndaje Gatama amwita Gatama ari. Niba barabyanditse nabi simbizi. Ni Gatama ariko. Cyangwa niba numvishe nabi. Sasa kuhani Sefita akafura kari kugwa. Kandi ni mu ijoro kandi shaho umukobwa mu ijoro. Igihe usanga gutya huye n'umunyamwanda ashaka kwikarabira ugasanga arakarabye kandi rero umukobwa mu ijoro nta mukobwa ugenda ijoro sasa kuruhande sasa nta kintu cyabaye byarangiye Togoshi afasha agatagisi mbwira buri kimwe Gatama buri kimwe cyose kimeze neza oya Togoshi ntabwo bimeze neza nta kintu cyabaye ku ruhande nirukanse mva kure yo mu rugo nahunze mu rugo nahunze reka tujya mu rugo ibyinshi tuza kubiganiraho mu nyuma twageze mu rugo nta kindi cyabaye Togoshi binjiye mu modoka bafata urugendo bagende ni episode kabiri iyi filimi izabageraho mushimisha nk'uko mbishaka mujya kuri Instagram mukampuruwenga nk'uko mbishaka kuko Instagram yanjye barayihakinze
Görüşürüz. ubu mfite agahumbi kamwe sha ibaza umuntu w'umusitari ku isi yose agahumbi kamwe ariko sha ni n'agasuzuguro ibintu ndaza kubireka kigariwe ngewe kandi ngewe ayiwe naje we ariwo mukobwa ni igitangaza sasa ku ruhande araho bageze sasa mano ntukare yakonono umwana hari indara yewe zanire budutafari zikareba amatafari hakuno ukuntu umuntu agenda akagira itafari undi gute umuntu agira itafari mbega agakobwa sasa n'ibihungu bihari byo byanywera urumogi kandi rero umuntu anywera urumogi abona ibidahari ijoro ryiza urakoze cyane kuba udufashije kuba uduhaye akarifuti akarifuti sasa bareba udutafari bareba amatafari hakuno hari ukuntu umuntu atunga itafari mbega y'ubudada bariya bombi babiri kabisa bariya bombi babiri man niyo nahita nipfira man Aslında biraz. sasa ku ruhande bwatinze Zengin. uratekereza ibicyo urananirwa cyane Evlenmek istiyor evlen. sasa we aramubwira ukuntu yanze gushyingirwa Sen de. na ugari Hayır baktın olmuyor göre tabii. umva ugomba kubikora Biliyorsun boşanırsın. kandi nta n'impamvu yo kugatiriza Demiyorum. uriya mugabo arifite Okudum. uri gupfusha igihe Evli kaldım. abagabo barabuze sasa umaze iminsi 9 yose uhatirizwa ngo ushyingiranywe nawe tugusha ibyo bireke De bir gün bile evli kalmam ben o adamla. Of da nafaka alıyormuş. Düşün. Saçmalama Tuğçe. Ölürüm de bir gün bile evli kalmam ben. ntabwo nashyingirwa nawe uriya mugabo ntabwo nashyingirwa nawe Bana denk gelmiyor. uravuga ibiki Vallahi bir dakika bile düşünmezdim. reka gupfusha igihe cyawe ubusa Yani ntabwo mukunda bir adamla para için evlenir miydin? kuko ari umugabo ufite amafaranga se Ama sen boş... yego nyine bitekereza afite amafaranga afite buri kimwe cyose kandi yakoze iki buri kimwe cyose yakoreye papa wawe Ondan kurtul. ibuka byinshi yakoreye papa wawe Şu çekimler bir başlasın. afite buri kimwe ariko njyewe amafaranga ntabwo nyitayeho Annemi de kurtaracağım onu. ntabwo nabana n'umuntu nakunda ahubwo amafaranga ntabwo nabana n'umuntu nakunda ahubwo ikibazo gihe n'amafaranga ya sinani kanya sasa na telefone yasonnye Annem. ni mama wamagaye kanya ni mama wamagaye Alo annem. yego mama Neredesin anne? mwana wanjye mukobwa wanjye umeze neza İyiyim annem. yego meze neza imana yandinze Tamam. Neredesin şimdi? uri hehe aka kanya uri hehe Çadayım. Bugün burada kalacağım ni ben. kwa togoshi mu rugo niho ndi nugira ikibazo Yan eve geldi mi? ese sinani yigeze aza mu rugo Arıyorum sinani mbwira sinani niba ageze mu rugo Gelmedi yok daha gelmedi. ntabwo yigeze ataha impa iyo telefone impa iyo telefone Şu telefonu bana. mereza iyo telefone yumvishe se avuze ahita akuraba telefone ni ibiki bijya mbere sevedi ku ruhande tugushe arareba Al işte bak senin sesini duyunca yumvishe ijwi ryawe kapattı. ahita akuraho telefone yumvishe ijwi ryawe ahita akuraho telefone akindi kibe ku ruhande Köksal. kuko sari Bak Türkçedeymiş işte arkadaş. reba umwana wacu ari kwa togoshi Yaşındaymış. ni inshuti yiwe Görüş. reka tubishimire imana ubu ngo afite umutekano Ben ikna ederim. reka dukeke wenda ko ejo araza kuza Beyle de. Ama sen wenda yanagomera gushyingirwa na ugari artık şu çocuğun ariko tutamuhatirije üzerine gitme. erega n'umwana wacu ntabwo tugomba kumupushinga kumuhatiriza ni icyongereza cy'abongereza Üzülüyorum. hey Hep arada ku ruhande Ama yeter ya ne bu evden cenaze çıkmış gibi. Hadi kalk gidiyoruz. ariko nkubwire reka tujye mu karori twishimishe twirengagiza agahinda Hadi. etogoshi we ni umunyabirori yikundira ibintu by'akavuyo Arayınca apar topar. nyine duhure n'inshuti zacu tugiye kwamama nyinya muri yinyo gerçekten hiç halim. sibyo tugushi Hiç modum. oya tugushi Ben ntabwo meze neza evlenmene bak. Hayır. ntabwo ndi muri mudu shingukaho ndeke oya haguruka tugende Gerçekten. ndakubwiza ukuri Sen git eğlen. ntabwo nishimye ntabwo meze neza ariko se bireba iki waje buki Aşk olsun. niba ariko kuri Çıkacaksın. ubwo ndagenda ngo usige wenyine nyine ntakundi urabyumva Bunun el verecek. watekereje neza ukaza gutuza sha mwana tugende sibyo abakobwa barashuka tugende yego ariko bana nyagasane tugende ariko bana we sasa agereze mwirengagiza agahinda ni kenshi mister kuko ishyingira uwo udakunda ugasanga ushakanye n'ikigabo cy'ibundu giteye nkanjye Bu da oldu tamam. babwiye ukunsa sha mwarara munyibye sha
Iyo mpamvu ngomba kujya mbabeshya. Ko mubonye ubwiza bwanjye ariko sha. Nta muhungu mwiza uba bose barasa. Hari igihe akantu kazungu aba yanguriye, hari igihe kamvugisha kagatuma mvuga amafuti kazungu y'imico mibi uri kunyigisha. Vallahi bak çok kıskandım. Abantu banjye bazakudiha. Sasa ku ruhande umukobwa agira gutya akibuka byinshi. Tamam ben. Kijya mbere kubabaye. Ben arayayım. Aklım kaldı. Areka mpamagara mfite guhamagara Sinani. Niko ntekereza mfite guhamagara Sinani. Iyi nomero muhamagaye ntibashije kuboneka. Yafunze telefone. Yayikuyeho. Hemen panik yapma sen. Sene kihe kibazo wambwira. Sasa ni bwati ku ruhande hari imodoka ihari ni ku rundi ruhande. Sasa hari indege ni kubigaragara byanga byakorewe ku kibuga cy'indege. Hari imodoka zihari zimwe zo bibita. We gasore gatoya sha sohoka sha kana gatoya sha. Sasa barakoreka Sinani harayo yakuziye. Kurikira filime uhumbya usobana kandi n'ikirenze nyarira ubuntu. Kwani sasa harabiyakira mu ndege. Hari abakire biyakira mu ndege n'abamwe kujya mu mahoteli nakugira ute. Sasa uruhanga bamwita pilote. Indege sasa ku ruhande ari umukire watumira abandi bakire bakasangira mu ndege. Indege iradekoye kila kitu kirimo. Sasa ku ruhande waje araje aramwongorera. Ndaje gatoya. Sasa aruka business gatoya ndimo. Ngiye kuba ngiye ndagaruka mu kanya ibyana ibyuki byakanagira ukarabesha. Ndaje mbakarabesha. Buri umwe wese mbere neza kandi namwe n'abakire kwa kundi abakire tugira tugateranira ahantu hamwe tugahurira hamwe nk'abakire urumva bakoze amabondo. Hari abakire bakora amabondo nk'abakire twakoze amabondo usanga dufite amabondo. Sasa ku ruhande arabanza ashiraho ndege agira ibyo afunga. Mama we ni pilote ni umukire bita pilote namikinagira ariko mwa nandi na Sinani. Kandi nedir? Nikihe cyabaye ikibazo cyabaye evident. N'uyu musore ari byo ashaka kubwira byende bicuruza. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Ndakubwira buri kimwe. Özete döktü hepsini. Buri kimwe cyose cyajugunye muri toilette buri cyo bwenge cyose cyacu. Kumbuyu niwe nyirabiyobyabwenge. Wibuka dutangira filime. Sinani ibiyobyabwenge batatangiye filime episode ya mbere. Aba twatangiye filime wibuka ibiyobyabwenge bijugunywa mu bwiherero. Uyu niwe nyirabyo. Babam klozete karabaye. Papa buri kimwe cyose yakijugunye mu mujugunyo. Yakijugunye ngo ngwigisha. Ne de sifonu çekti de. Uravuga ibigisha. Buri kimwe cyose data yakijugunye mu mujugunyo. Geçiyorum lan sen. Iyo ni imikino, hagarika imikino musore mutoya. Hagarika imikino, iyo mikino ntabwo nyikunda. Ntabwo nkunda imikino. Ubundi bakita gute kano gasore di? Sinan. Bakwita mugisha Sinan. Adın ne lan senin? İzina ryawe ni irihe sha? Sinan. Bak Sinan kardeş. None sasa reba Sinan. Itegereze nawe. Parlak çocuk. Uri hano uri kwitwara nk'umwana. Bu hayatta ubuzima bwawe uzi icyo buvuze. Yani bir hayat. Uracyari muto, uracyafite inzozi z'ahazaza. O da uracyari akana. Uracyafite byinshi byo gukora. Olmadı. Sibyo, uracyakeneye kubaho. Çaramadım. None nta kuntu ntabwo naje kwemera gusohoka kujya mu kazi. Anca kafe yapabildim böyle. Ndagira ngo ugende ukora buri kimwe cyose. Ubitekerezeho. Ungarurire ibyanjye. Hayallerimi çalan. Ndashaka ibicuruzwa byanjye. Kora uko ushoboye nzana ibicuruzwa byanjye. Mama we. Sasa bitabaye gutyo. Bu gece malımı. Ndabishaka muri iri joro kandi. Ibicuruzwa byanjye. Parası ne? Nibitaboneka nkeneye amafaranga. Neydi Vedat? Vedat, nanga bira bicuko bya bihagaze. Byari bihagaze amafaranga 1,100. 1,100 niyo mafaranga bya ibihumbi 100. Okay, ni 1,100. Kana ngafite ubwoba. Yanlış bir şey yapmaya kalkma. Ugiye kuvanga ugende. Benden kaçamazsın da. Unzanira ibicuruzwa wihuse kandi uramukamagaye polisi. Sen. Biraza kuba bibi kurushaho. Seni sahipsiz mezarı yaparım. Uramuguhuye na polisi mukaganira mukamvugaho. Anladın? Biraza kuba bibi, ngapanga ugende. Panga ugende. Yego mpanga ngende. Ferin. Bikore. Kalarım işliyor. Panga ugende igihe kitaragushirana.
igihe kitaragushirana nkeneye ibicuruzwa byanjye burada mısın? cyangwa ukazana iki ukazana ibihumbi 100 bihwanye nabyo mama we na amafaranga menshi mister Basının uçağı gibi oturmuş. byanga byakunda Sinani yasohotse mu ndege ahuye n'abanyiri b'ibyabwenge kandi naramukawe na polisi biraba ikibazo aravuka insinga umugabo abiri byuya yahombye urufito abafite udusoresore tumucuruza ibibyabwenge yabona agafaranga akaza gusangira n'abakire akadutumira tukanywamo ku ruhande afite abarinzi inkange Vidate burada tutuyor. uriya mwana mukomeze mube hafi mumucunge ja Pilot. yego pilote Onu. pilote Siz alın bunu hangara götürün. mumwiteho Uzun sürecek. mama we bimeze biti byifashe biti kurikira filime ku ruhande tugaruke mu ryinyo kwa mama nyinya navuga nyinya abantu batazi gusoma harivuga nyinya ni mama nyinya ku ruhande sasa kwa mama nyinya baba baciye akazi ki bifashe neza baba bifashe neza barya akazi ki sasa ku ruhande bari koresha video hari wari wenyine yaje kwa mama mu ryinyo ni mu ryinyo Alo Sinan. yego Sinani sasa Sinani namamwe Senin ya. kuki wari wafunze telefone mushiki wanjye Oldu. niki cyakubayeho 100.000 lira para lazım. nkeneye ibihumbi 100 aka kanya Acil. nkeneye ibihumbi 100 y'iki Bunların parasını bu gece götür. sasa ninamuka nabonye ibihumbi 100 by'abwenge nabuze baraza kunyica Kim öldürecek? ibahagaze aho ngaho Nerede? ubundi ni bane bagiye kukwica Birini söyle. ni bantu ki Durum adamlar. bwira aho batuye zembereka icyo ndicyo Çocuk insanlar değil. mushiki wanjye ntabwo bashoboka Kim bunlar? Sinani uwo ninde ushaka kukurigasura mumbwire Cımız herifin teki. ni abagabo b'ibirara abagabo bakomeye bahangana na polisi nta kibahangara Tamam sen sakin ol. Bana konumunu at. guma aho ngaho ndaje ngurebe ndaje nkuzanye n'amafaranga araje amuzana amafaranga ibihumbi 100 ni byinshi ni amafaranga menshi ese biragenda gute amafaranga araboneka ntaboneka kandi Sevida byanga byakunda agomba gutabara musaza we birerereye kurikira filime saza ku ruhande yacishije ijisho Parayı şimdi ya. ese koko ndabona amafaranga koko kumbe yagize gutya abona Togoshi hari agize gutya abona umukobwa yahangayitse Togoshi yitegereje umukobwa ni inshuti yiwe abona yahangayitse birerere kurikira filime mama we byifasha biti sasa Togoshi abonye Sevida asohotse aramukurikira ku ruhande sasa Sevida agahina ni kenshi umusaza wiwe byanga byakunda kufa na kufa Sevida kurikira Sevida Ne oldu? n'ibiki bibaye kuri kureba gutyo Sinani öldürecek. Bu halin ne böyle? Sinan aradı. Sinani Öldürecekler diyor. aramamagaye İhtiyacım var diyor. ambwiye ko naramuka atabonye ibihumbi 100 araza gupfa Ne demek öldürecekler ya? Kime? iri bande bagiye kumwica nanjye ntabwo mbazi Biriymiş. numvishe gusa ngo pilote O nasıl bir isim ya? Kimmiş o? pilote ni ibiki ngo numvishe pilote Pilot diye biriymiş. ngo ni pilote pilote O nasıl bir isim ya? pilote niwe ugiye kumwigasura Pilot diye biriymiş. Pilot. Pilot mu? O nasıl bir isim ya? Kimmiş? izina rye ni pilote Oldu benim 100.000 lira. ndakeneye ibihumbi 100 Nereden bulacağız o kadar? mama we 1000 lira bile nta n'ibihumbi 10 ufite bulamayız biz. ngo ukeneye ibihumbi 100 Babam? nta n'ibihumbi 10 ngo wabibwiye papa wawe papa Babam nereden bulacak ki o kadar? papa ntabyo azi kandi amafaranga menshi ntabwo yabona niki ndakora iki Ugar'dan iste. bibwira ugari Diye koyar önüne. ugari ni umukire afite amafaranga menshi kandi ahamya ko yayaguhereza bibwire ugari Olmaz. ntabwo nabimubwira Ya mecbursun. umva witekereza ibi ngibyo muhatirize Kimden bulacaksın o kadar? muhatirize amafaranga nayaguha ni umukire abakire bakundwa ari icyo babakeneyeho mama we bimubwire Diyorum. reka ngeyo Diyorsun dur.
dur. Ugiye he? Ugiye he? Ku ruhande. Ntabwo nanjye mbizi. Sevida nyumva. Zaman kaybetmeden Uygar'a git. Vanga ugenda ureka gufusha igihe cyawe ubusa. Ujye kureba ugari. Ajya kureba ugari. Bimeze bite? Tifashe bite? Yaza yaryoha. Tifashe bite? Yaza yaryoha. Muvugire ngo yaza yaryoha yewe. Sasa nakiri cyabaye ku ruhande. Sevida agufatira urugendo agende. Ajya kureba ugari. Ugari umukire. Sasa ugari ahari. Ugari akunda mu mwanga. Ugari ahora yitegereza agafoto k'umukobwa, ariko umukobwa ni mwiza ndamubatuye. Kume ku ruhande rw'agatagisi kaje. Ibaye tagisi kaje nomero 43. İyi akşamlar. Murakoze cyane, ngira ijoro ryiza kandi ngira ijoro ryiza. Hoş geldin Sevda. Urakaza neza Sevida. Uygar Bey burada mı? Kazu ndakubwira uzinge. Sevda. Uygar Bey burada. Urakaza neza ugari. Si ibi ni ibiki. Kazu urazinga kandi urazinga ukumbuye mu cyaro. Ayo Kazu nzakurukana icyumweru sha. Nzaguha kakuru. Geldin Sevda. Wawe kaze ke Sevida. Uygar Bey burada mı? Ese ugara ariyo? Acil görüşme. Ndamukeneye cyane ugari inegura nawe. Yego arahari. Bir saniye haber ver. Reka nze mubwire kujya hari umukeneye. Yego. Mama we. Abwire ugari. Ku ruhande bimeze bite? Ugara hari. Fata agatelefone ugari. Uygar Bey. Ni iki slap? Sevda Hanım geldi. Ugari Sevida ari hano. Sevida? Hayır. Wabiki? Sevida? Sevida? Wabiki? Sevida? Sizinle. Kandi akeneye guhura nawe. Hemen. Ngo byiza cyane. Tamam patron. Mubwira ngo ndamutegereje. Hanım buyurun. Sevida boss aragutegereje ngo genda muhure sha. Sevida. Umugabo akunda umukobwa. Rimwe byo gusara. Hahandi ukunda umuntu kumva. Nuko. Sasa ku ruhande agire gutya ategereje Sevida. Aramukunda bya nyabyo. Agitse gutya abona arahingutse ariko mana nyagasani. Urukundo burya ngo namaranga mitima. Nanga baranje. Akazuka no kano wanguriye. Menya iyi mico utangiye kunyigisha. Ku ruhande sasa nakire cyabaye. Nyuma na nyuma. Bana geldin. Uraje, uranziye. Nyuma na nyuma uranziye. Seni gördüğüm ilk günden beri bu anı pek... Umunsi wa nyuma na nyuma birangiye uje. Sevida ikimuzanye turakizi. Gel otur şöyle. Ngwino wicare. Ne içersin? Umbwire nicyo ushaka kunywa. Vaktim yok Uygar Bey. Nagiye mfite ugari. Benim... Mubwire. Çok acil 100.000 lira borç paraya ihtiyacım var. Nkeneye ibihumbi 100 kuko mfite ideni. Ibihumbi 100. Kandi aka kanya yarabimubwiye. Mfite ideni. Evet borç. En yakın zamanda ödeyeceğim. Nkeneye kwishyura aka kanya bitara bigiye kizaza. Bu parayı niye istediğini sorabilir miyim Sevda? Sevida ubundi ayo mafaranga uri kumaza n'ayiki? Sormayın lütfen. Ndakwinginze numbaze icyo nyashakira. Önemli bir konu. Gusa menya ko ari iby'ingenzi. Hayati bir mesele. Nataboneka hari uraza gupfa. Hari urabura ubuzima. Bak Sevda. Sevida. Babanın bana Reka nkumvire. yeterince borcu var. Urabizi papa we nakoze ikintu cyose namwishyura amadeni. Ne demek? Byinshi urabizi. Ibyo ngibyo ntabwo bindeba. Yani borç olmaz. Ntukereka nkwishyura iryo deni. Amafaranga aramwemereye. Sasa rero nawe nyuma y'uko biba. Nyuma y'uko ibyo bihumbi 100 bigaragara. Amagambo. Bir saniye beni bekler misin? Misogonda rimwe gusa amafaranga uraje yabone. Misogonda rimwe gusa amafaranga uraje yabone. Sasa ugari ni umukire. Ariko utarosha unamukunda cyane ariko anasanga wagiye we. Abakire dukunda nabi. Gusa abakire icyo dushaka cyose turakibona. Sasa ku ruhande akumaranya nasanga yagiye we nasanga yagiye. Nta kintu cyabaye ku ruhande. Ukanyanga telefone kasonye. Bahamagaye Sevida. Kumbe ni Sinan. Alo Sinan. Yego Sinan. Pilotun adam. Mushiki wanjye. Az vaktim var dedi. Pilot amaje kumpamagara. Parayı bulmaz. Ambwiye ko nsigaranye igihe gitoya. Muri make nabona amafaranga ngiye gupfa. Hakkını helal et abla. Saçmalama. Ndakwinginze byirengagize.
tuza amafaranga agiye kuboneka amafaranga ari muraboneka Tamam ben hemen gidip. amafaranga naje nyazane butegereje gato cyane amafaranga nashagaragara kumbe ku ruhande ugara abona icyuki ciwe cyane juru wa mukobwa ubona ukari mu ijuru ugatangira kubona Gaburiyeli ruhande sasa nakindi cyabaye ifaranga ngiri Seni sevda. ndakeka amafaranga urabonye sevda umva ukuntu muraga abagira tuvuga twitonze naba mvuye gubuka hano kugasanga ari nka nuza ari nka santi soft yaza amafaranga ngaya akubikira umva kuvuga twitonze Para senin sevda. ndakeka amafaranga urayabona nka sevda aya niyo amafaranga wambaje sevda imvuga irahinduka ifaranga ryabonetse amafaranga imvuga irahinduka none Hatta teklifimi kabul edersen ndagira ngo nanjye unyemerere ikintu kimwe bütün servetim senin. amabwiriza ugomba kugenderaho yitonze niyihe ndakwinginze va muri iyo pozisiyo urimo ndagira ngo ugire gutya aka kanya kandi ndi hano uri hano yatangiye kureba agasura koroshye hagarika kuvuga ibyo bintu reka ikure oya ntugire ikibazo buriya harukura umuntu ngo 1,100 wanyemera ukanshyingirwa Kabul et. ukambera umugore Sonsuza kadar mutlu ederim seni. nzaguha ibyishimo nagusezeranyije Böyle konuşur mu? ntabwo ushaka gushyingirwa nawe Çok bekle. nani son Sevda. ndakwinginze sevda nagutegereje igihe kirekire Bırak. ndekura Deliler gibi aşığım. nagukunze imyaka yanjye yose Anlamıyorum. dore ndize ngana gutya natinze gushaka ntegereje wowe ubanze ukure aho ukuriye bakakuma uranyima Sabrım kalmadı. rero nubyanga Bırak. reka kutwara nk'umusazi ugare reka ngende oya sevida ikigabo gifite umwanda shaka gukaraba afite umwanda keneye gukaraba umutwe wabaye munini ndekura nigendene umugabo sasa afite umutwe munini sha kandi uyu mutwe wambaye n'ingofero mfite umutwe munini sasa sivida imbere yiwe hari ivasi yitabare umugabo akeneye gufata kunuza ku ngufu gira gutya ndagukunda cyane sevida vaza kuta rimwe ritagira rya kabiri rimwe mama we akubise umukire mama we bimeze biti sevida akubise umukire ni nk'uwankubita akantu gato cyane byamubaho abakire ko tudakubitwa ko dukubita turajumba gazu wagigishije imico yo kwiyemera we ariko ni nk'umuntu avuga ati zakara iyo duhuye mu muhanda k'ibintu uvuga bidasa kuba uri umuntu ngo wiyemere oya njye buriya ndi umuntu usabana urumva turasabana tazamva mvuga gutya duhure ngo bange kunsuhuza aho ujya usana nta mubiri riga njye ndasabana cyangwa umuntu aramenya ngo niwe Sankara David umwayoberwa yaciye akabura hoya ndasabana koko afata amafaranga ave hasi agende bimeze biti byifashe biti ese mwaryohewe bimeze neza ndakeka mwaryohewe gusa uko uryoherwa ukibuka ko mobile money yanjye ikora mobile money irakora kandi byaroroshye ariko ziburi iyo nishimye nanyweye akantu ariko sha hano umugabo ugira gutya umutwe bawumennye sevida nisezi sevida bimeze bite sevida gusa nibutsa abahanzi nta muhanzi ukimamagara cyangwa ukeneye kwamamaza yandikira SMS cyangwa kuri WhatsApp unyandikire telefone yacu ntabwo tucyumvikana n'umuntu sirap hamagara boss ni biki Sevda nerede? Sevda nabonye aciye ahangaha yihuta Çabuk. yibye mu bubiko bwanjye amafaranga menshi amwisa umujura mama we mumuhagarike Sevda akakanya yiswe umujura yibye umukire ngagiye mu bubiko bwiwe yibye amafaranga Sevda mubona acaho Sevda nguriya bafande ugari aratatwe n'umujura
basi umwirukanga neza kwenye polisi nibwo bameragaho wibuka ukuntu ko twatangiye filime Sevida naho ngahora Sevida agiye ku nshuti yo bita Tugushi Tugushi ukuntu bavuga Tugushi bo bavuga kuce Sevda nerede Köksal? Sevida naho aho ngaho Tuğçe diye bir arkadaşı var. Ari ku nshuti yiwe bita Tugushi Tuğçe. Tugushi Adresini ver. Adresi ya Tugushi Adres bir dakika. Adresi yiwe Hayriye. Kazamaze hayi avuga yikanira hayi Ne oldu? Umva ko navuga hayi reka bagira umbigisha indimi Tugushi Adresini ver. Adresi ya Tugushi Adres bir dakika. Umunota umwe Hayriye. Hayi karikanira Ne oldu? Tuğçe'nin adresini ver. Umva dukine adresi ya Tugushi Uygar Bey istiyor. Uygar arayikeneye yarayimbajije Alo. None Uygar Bir şey soracağım. Bwira ni iki cyambere we na Sevida Anın sizin orada ne iş? Bwira ikijyambere ni iki cyambere Paramı çaldı. Sevida aranyibye yigiye mu biko bwa arakwibye umugabo none atumutwa ati Hayriye. Hayi congratulations amahirwe masa Kızım hırsızlar. umukobwa wawe nyuma na nyuma none haribye Yapmaz benim kızım. Sasi ibi byose uyu mugabo abyitirira umugore niwe wamubyariye ingegera sasa nuko kagenze barakuri ku kagenze abagenda bakunda cyane nimuzacikwe na episode ya 3 hamwe na Papa Bwenge ukeneye ibirenze Instagram Sankara the Future n'abakunda cyane alright sasa nuko ngiye right ndabakunda cyane ciao ciao